از بنی 24 حزران هلبجارتن ترکیه هاتن دار خستن دما هودا پار لانجام دنیره تشتك چواجه فهم دکیه گله هون سرکفتی بون نه سرکفتی بون مشبار انجامک چواج به هلبجارتن در تکر بسم الله الرحمن الرحیم تمام هلبجارتن هذا معلومه و هنا قزنج بکن هنا وندا بکن هنا دوتیده بمین الگور ما هودا پاره انجامه و الگور بود تام نه الگور دل مجید فقط باشه جوانا شكايتنا جبر بيناش برضو الجراء عودة لتمام تركيا سنة بهدا بارين تكلم هم لكردستان هم لروجافاي مملكة الجورما أنجام مدر كتنا تشكيل خشكن çünkü ilk tamam Türkiye planıydı. Fakat بالجورد لوينا belki matfat hebetir en azından namzede may serbuha derken bas أقدر نكتن فقط أم دزانم بو الحمد لله لتمام تركيا والكردستاني ملتي ما جواب مدى كيف واجب هذا الرعية خدانا ما قردلي منا جنس دستبيكرات سنة أمجاني خوش كد قرنا بدا برگوت ما داني شان كرن كو ام بارتيا كي تركيا أب معنوه چيه؟ معنوه أبا تشقى حقوقسزي نحقي تركي دهبن هم لطرف كردستاني جالي كرد هم لروجافاي مملكة هم كدنجي عدالة سزي مثلا بسجريك تركا مثلا تشقى بسجريك وصورن هبن عدالة سزي هبن أم خطابي واتكن أم نامزدي قومانا شارع سربكن أم طالبي بينانا ومعنا أبا بسجريك نبو سادة مثلا أي روجهلات هنا أي روجافاجي هنا اللي روجهلات بسجريك ما كردها هي مثلا ما كردها هنا عدالة سزي حقسي سلمها هنا لسر زماني ما هنا لسر حق حقوقي ما هنا لسر ناسنا ما هي لما لي دنجي برسكريك لسر باورية لسر عبادة لسر أخلاق هنا لسر عدالة هنا لسر تشتيولوجي هنا يعني هدا بار خاصة الكردستاني طالبي من شهر سركنا برسكريكا كردايا لسر حقي وعدالة بيت شهر سركنا لروج عواي مملكة جي طالبي تمام برسكريك ولاد المملكة وإنسانية متى شهر سركنا إن شاء الله صاربونك نوبرا و هدفه ده هيا ده بواجه پیشیا مده اونها بدم که به صاربونه چاره سر بکن ما ام هیویدارم بو چاره سر بکن صاربون مرج مملکتی مرج گلی مر فدایتنا دواملی ام خودی مصلحت نج مدتی مرج مملکتی مر خاصه کردستانی را چه باش بیم طالبی بیم ان شاء الله بید پیش بریده روز پیشیا مده ان شاء الله بکی ام هیویدارم گفت اشتراک ان شاء الله نمی باشه و گوت ام هلبجارتن سرکمالیه در پشتگیری رجب طیب اردوغان بکن نهاش بو چارسریا پس گریکا کرد د پیواژو پیشیا مده و هودا پار لگل اپ پارتی و رجب طیب اردوغان به خبات چا بکن یعنی و پس گریکا کرد و به برداریه و امید دنگی خود بلند بکن مج وارجی گوت باشخانه مجی گوت بهنات خود گوتن هر وسیله دجی ام دبیجن اف سیستمان نو گوهاتی جهت گوتن باشخانه سیستم کی نو نه پارلمانتر ام بنا بیان كنت بيجين كي اول 100 سال من جزيرتي ان من بيشا تركي شهر سركنا مثلا كرداي ايرو اف حكومتها بو اف 15 سال حكم كيل سربي مملكتي تشخا وتاخير كير بباش فجي دابي ان مثلا مهم بو شهر بي شهر سركن لبيشا بي لسر مصابي غيرك مثلا كرداي بي غيرك بي شهر سركن ام بنا داوم بيجين ام ان شاء الله بشو بين مثلا دسته ورده تقویم که مثلا هون سری لبدن که هون رجب طیب اردوغان و هفدیتن که بگ بینن؟ اوه چه ببین؟ امجی پارتی سیاسی نه هجراتن هفدیتن دنابین همه تمام پارتی هده شده بین استثناء نتیده استثناء درخان فقط به تمام پارتی هم هفدیتن لدرد خنم هفدیت بینن مسئله ما پرسکری که ما چه بنام همیش کارد بیجی دره با هفدیتن ما عیدی دجی چون هاتن عیدی دجی دیسه اول مثلا ما قلت معنی زمان احتیاج بی مملکتی پیشی بین دگوهرتنا ما کذابونه بو تعريفه وطنلاشي بيلي يشكرن وحقوق الكرداتي دبنا ناس كرن يعني ان مثلا مهمه جمره البرنامج هدا بارده نهاجي بري نهاجي وبيش بري ان شاء الله افد بالنظام هذا ام دون سكن نفسي باش هونش خواجبو هالبجارتنين شارداريه هونش شو آماده هدا بار جي تمام هجرتنا ان شاء الله آماده امي باید شهرداری داشتی ان شاء الله آن آدم مدرسه حاضری خودی حتی افصال که ما حاضری دست بگیره بود افرجال هجرتنا نو یا رئیس جمهور یا پارلمان کت آرایه دادی معلومه ولی باسکن چی یعنی قرار کی نو هستند فقط اساس حاضری مل سر هجرتنا شهرداری بنهاجی تقریبا مد اول
توپلانتی ما دو هم بین هم سر هجبرانی بیارنا اشاره داریم هم حاضری خود بینم نامزدی خود درتخم ان شاء الله می 20 سر ناوی خود سر بخود کمیده ان شاء الله هم هجران بوین اقل ان شاء الله می تشکیل خوش کچی من سر ناوی خود کم نه سر بخود نه نه سر ناوی هدا پره سر ناوی هدا پره بله امالات داو یعنی سپاس